Tang Shisngi hadian bakakong Ida Shisha Nongrang IPS Kalashimti kum ka Director General of Police DGP Bathamai ka Jela ki pulit katanan ANTF henne ka step singi baar kilayo ban kurup ya udrok heroin ubasyong dor hadu san klur tingka nakathan lumshnong East Giant Hills bat kemno ya ubriu ubadan kti. Hadin balayo ya kajingtip kapathikna katanat ANTF hapo kajingalam jong u additional SP ka East Giant Hills haringkat ki pulit kalumshnong police station kilapenlong kajingpen upshrip bat yo ban batno ya kawi kakali tata sumo kabawan na po Silchar Assam. Na kaliang USP ula pentip bahadian bagi pulit kilapenlong ya kajing talasi kilalap dian hadu san pepratali kesenduk saban ha kabala thep ya udrok heroin ubadan hadu kumbah henrius pak hendigram bat ubasyong dor hadu san klur tingka. Ki pulit kilakem no ya ubri ublasyak su badan kti ya ubalatip kerteng kum ulal biak dik wifi live kendais nyamrta ubadai napo madan ting East Khasi Hills Shillong. Hadin ki pulit kelakurup no ya kakali kumju ya ka mobile phone bala pendan kam da uni ubrio. Menta ki pulit kila register case persya ya uni ubrio hapo ki kendon ke NDPS bat kajing to okit kalaya syakman.